Šta je važnije? Voda ili zlato? Nacrt prostornog plana Niša predviđa istražna rudarska polja u blizini vodoizvorišta Studena, dok nadležni uveravaju da istražna bušenja neće ugroziti izvor vode. Građane brine da li će se u njihovom komšiluku otvoriti rudarski kop. Da li potraga za bakrom i zlatom može ugroziti izvor sa kojeg Niš dobija vodu? Da li u blizini nacionalnih parkova prirode, kao što su Jelašnička klisura i Sićevačka klisura, može da se otvori rudnik? Da li je Niš budući Bor ili Majdanpek? U debati Južnih vesti razgovaramo o ovoj temi. Sreda, 10. decembar od 18 sati. Uživo na Južnim vestima.